Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar a chair to Leram Sang Ralte. Council of Minister Tutlu na bo Zuin Finance Department chuan Sumren Chemdan Tur Kong Shang Duang. Madhya Pradesh, Gujarat le Karnataka Mizoram mi le sa tangkhang ten vo in khan Bairabi real cholmun nanon thleng. Mizoram a sarkar ko shan le tlom ngai pol ter rual taka an tan hawa wangin COVID-19 daw na konga malak na achak ti INPR Minister Pularwat Kiman asoi. Darkar somni pali kal ta chung khan ram chung mun sang changa COVID-19 kai sang sari zali somrok parok mu bel ani. Council of Minister Tutlu na bo Zuin Finance Department chuan Sumren Chemdan Tur Kong Shang Duang. Ni somli pangachung inkar khipkal puyani to wangin office a sumhan atlem pha hle a hetiang ani wanghian Finance Department chuan office sen sawatana budget ada chu za somni panga in atiniama inkar khip wanghian state chung le state pona jin chuana atlem tang boka wangin sarkarin jin vei wana sen sawatana ro man po za somthum panga in ti niamani a amero chu hian police department health department le deputy commissioner office te ahwam lawang Sarkar na thok dam lo en kol nana sumda chu mundanga po pen arem lowanga Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department ti lo Department zong 10 office bungruale nan kumsani somni pakhat budgeta an summan tur da atangin za somriat panga item an mang tur anilawa Granting aid non-salary chu za somin ti niamaninga thildanga man rem lo other charges noya sumda po za somin ti niamani Power and Electricity Department in Golpeta an leina turpo hemimil hian herremin an budget atangin za somkwa bak an mangtur anilo nate naw deu thona na sumda chu za somni pangai ti niamania hemimil hian department te po in na an thokanga nalian thona na sumda chu za som pangai ti niamania hemimil hian nalian tho tur nei department te po anin siam remanga amero chu state pona changa summu CSS EAP nabat le adang te ro chu huam ve lawang Finance Department in kumsani somni pakata additional budgetary allocation alo siam to ero chu budget ti niam hian ahwam lawang State Sarkar summangin rampo na zinkhap ania thupuan za tu reng chu athei anga tam electronic manga kalpuin advertising le publicity te po atam theyang ber online manga ti ni sen ti a lir thei pakhata thlakata tuyal thei pek thei za chu letter somruka changin letter somnga ti niamani a he hian department zong a huwa manga department tenin treasury office a performa bill baka an lir thei nei zat an the lut turani GAD in telephone, internet le mobile bill alo tuk te po za somni panga ti niam bekania semi-official officer te mantur IT man ruwa reng le phal anri lawa computer le laptop le khapri ania ame roja scheme ina ken telanga chuan thla dul thayani Tolviawani lo chuan state sum manga lir thei le khapri ania sarkar na thar siam bel khapri ani boka direct recruitment zong po ti to play lok ania amero chu MPSC le MSSB a lut to de chu chhun zom turani Master role provisional employee le contract employee te angeta dana tura mala na po chu leilok ri anienga khongeina awanga nalak po chu leilok anienga amero chu pomfel chep to de chu chhun zom phalsak aniang Lir thei siam thana atana sum se na claim thei nan annual maintenance contract system kalpui aninga department zong in June thatop ma in anti tur theu anti nuwa July thla karma sabera finance department da report an the lut turani Madhya Pradesh Gujarat le Karnataka Mizoram mi le sa tangkhang ten voin khan Bairabi real cholmun an ron thleng Tugindali le chan ve khan Karnataka changa Mizoram mi Shramik train manga lo ho sangkha jali somnga pani te chuan Bairabi real cholmun an ron thlenga Madhya Pradesh le Gujarat changa lo chuak te po in chundar som pani le minute somnga khan real cholmuni an ron thleng ve boka Kolasip DC Dr H Lal Thangliana SP Pawanal Fakaral te le Kolasip district nei tu tangkhang te lo don sonna konga mo phona sang nei ten an lo muak ani Real in Bairabi aron thlen rual hian real chunga eile in turpe kan ni a screening point som kaltlanga endik vek ani nuwa an district theu pana turba sa lu tir ngalan ni bus hian rail station a chua san nuwa liaison officer te kai shona noya bus a somni pali mangin an hona tur district theu pan tir an ni Voina Karnataka tangaron hote an vain mi sangha jali somnga pani an ni a Aizawl district mi jali som sari paluk
Lunglei district mi zani somsari pakwa Serchep district somnga Kolasep district somnga pakhat Champhai district somkwa Siha district za somthum pali Mamet district za somni pariat Longklai district za somsari pariat Saitwal district somthum Khojol district somni pali le Nathial district mi som pani te anni Karnataka atangran ho te phurtu relin bairabi rel cholmuna chwa sanfil nuwa Gujarat le Madhya Pradesh atangalo ho te phurtu relin chhundar som panile minit samnga khan bairabi rel cholmun aron thleng vele a aron thlen rol hian rel chunga ele in tur pe kan ni a he to bo saila hian screening point som kaltlanga endik me kan ni Gujarat atangran ho te hi mi zani somriat pakwani in Madhya Pradesh atangran ho te hi mi zani somni pathum anni a Barabi rail station a chianon le turan ni a ron thleng zati he to bo saila hian riat man anri lawani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Mizoram sarkar ko shan le tlomngai pol te rol taka antan hawa wangin COVID-19 dauna ko ngmalak na achakti INPR Minister Pudarwat Kiman asoi Information Minister hian Nimin Khan Longklai athenga nizana ama kom tu Longklai District MGSY tu te ma he thui soyin trileng mek donan sarkar chuan thei to pachua kaushan le tlomngai pol ten tha thlamia lovin an mazona an be boka malak na te chu pathianin mala som na sa le ani ati Longklai chanchaba ten anin tunun na ber sarkar advertisement sumiren chemna na athei chinchina chanchin bua chwa lo rotna omek chu ennon ni se andu thon thlen chu Minister chuan Finance Department lo soipui tum thu soya chanchaba te chu rileng dona ama tonga ding anya wangin athei anga insurance ngai tu sak tura an ngen nate sarkar bill an nei te online payment an lak theina na mala na kalmek chu wamzau zo ka kalpui tura an ngen nate po Minister chuan thei top cholo bo zui tum thu soyeni tun naya lunglei DC hawa chu khomin ramle to chung changa chanchu mi te zalena rabbet zonga thutlu na an siam chu thalawan ti thuan thlen po Minister hi an Chief Secretary malak na lo ngai ben zui tum thu soya sangawa Assistant Information and Public Relations Office da tura an ngen na po zirchian atum thu soi journalist pension chungchang po study team min an zirchian an pe nai thuai a be sayom thu soi bokani RD Minister ne bok punarwat ki mahian tukin khan TRD office le BD office baka District Information and Public Relations Office tetra in thok tu te fuina le mamole har sanna an nei te asoi puyani Lunglei District chunga COVID-19 ve mu chwa emo rin hlel kaya mote dana tur Lunglei District COVID Care Center chu puk puya SIRD a pe felani he mona hian khum som paroko oma yellow block le red block siam shangin yellow block hi rapid antibody test rat rin hlel kai COVID-19 test RT-PCR result khak mek tele COVID-19 test RT-PCR result negative te dana turani a pindan pali omin room khata khum pani zelo omani Red block COVID-19 ve mu cho omna na ro manani a pindan pali bok omin pindan khata company zelo omba heng pindana te hian doctor le staff nurse te group sanga internin anin duty chok thinang heti la hian lunglei civil hospital ba ka khopui chunga ko than le mimal dam do in sang te po COVID-19 laka himna na satakin anin po cha mek zela civil hospital a hian OPD ani tin dam lo inen tiran oma dam lo inen tir tur te chu shi an kai lo en fia vek zel an ni ba ka kutsil tir zel an ni Darkar somni pali kal da chung khanram chung mun sanga COVID-19 kai sang sari zali samruk parok mu belani a he hi India shipuya len nuwa ni khathil tuwa shikai mu chwa tamber atlingani he mi hun chung vek hian COVID-19 wagin mi za somchari panga thi omin hengtenen hian mi sangli zasari parokin he shi hi an thi pui to ani heti la hian rivei en kol dam po pung chho zelin mi sing sari sang khat za parok en kol dam ani to a dam za thi za zela somli pani point pariat atlingani ramchunga shilhuarna ber Maharashtra ni tinin shikai an lapun bel zela shikai sang ni zanga somko pariat mu bel le tenen he state a hian COVID-19 case singa sang ko zanga somli parok om to a mi sang khat zakwa somriat pani nan the pui to bok Delhi COVID-19 wangin mi zathung samkwa pariat an theto ti Health Minister Satyendra Jainan asoya shikai za samnga bin enkol dam ani zel wangin thi ombel zel chu chiai phana turani lo ati shikai sangkhat za parok mobile ani thu po soyin hengtenen hian Delhi khapuya shikai singkhat sang sari chuang mu ani to atibok Chanchinthar ti top na tlang pui Council of Minister tutlo na bo Zwin Finance Department chuan sumren chemdan tur kong sang duang
Madhya Pradesh, Gujarat le Karnataka a Mizoram mi le sa tanghang ten voin khan berabi real chol mun an ron thleng Mizoram a sarkar kauthan le tlom ngai polte rol taka an tan hawa wangin COVID-19 dona konga malak na achak ti INPR Minister Pulaprat Kiman asoi Dakar somni pali kal da chung khan ram chung mun sang changa COVID-19 kai sang sari zali samrok parok mu bel ani chuti song chu Chanchinthar kan puan thei chu ani